Murundo ogu Charite nakuretera omunyeto ogarugire nkai arugire Buganda nani ngamba Buganda naza kuyonja kushobora district yeye bamweta Ismail nakora ki nakora ibintu bikwa n'umukono no mutwe arugire kuriya taine kintu cyane yako murembo rambara resire meza amakara na nebindi yazo murembo ramba yatandika kushubura ibintu bitarimo na bimwe yatandika kora sente omwanya yaza kweze sabit kamwe akiranje tuganirira omurimo ngo guha kandi go agumaze mbwireki tugamba omurimo tugamba omurimo go kuteka ebi nebyo kurya no nyumaze wo mucyaro tube twine naro musigaza atugirengu okurya tokabura sente Ismail assalamu alaikum. Twaga oyogero kutugamba amanya goji waviride no mulimo gokola amanya agange bampita Isema viride wali Masaka ekijja bwemi ekujjeno mu kitundu kache Kambalala twogere ku mulimo guno nange nagutekako kwebisaako nganze nange naguyigira mutwe mulimo kiguno gutukola wali omuntu atakusobola gutegeera ogumunyonyole tagusobola nange banjigiriza chefu wange bali bamwita Muhammad nagunjigiriza nange kuyiga bino ebintu byenkola nenkola ki nenguyiga mu mutwe nange nentandika okukola ki okuyiya ogumazemu budde ki mazemu emyaka 5 tunyumye ku lunakulo olunaku olugendo okucha okola otya n'okolote kulaba mbo owebesezaawo olunaku olugendo okucha kale emisana waba kaleko nenfunako kasente kyokate webuziba nenfunako akasente kali pole era nenwanyisa nnyo nenkola ki nembeza nengamba leka ngume alaja leka mberewo ala akoleki anyambe nafunayo omuto 5 oba 13 oyogedde 5 oba 13 togerenge gye otunda ebintu byo ntunda ebintu byange byonna bino biri mu bbeeyi yabyo kati wano egirolo banjitunda 1000 wano egirolo kyeki egirolo mbantaddemu eggi wano chips nga kubana wana ababaze chagabo basero nyinako 1000 ngamba mpa omuteramu 10 n'omuteramu nali ako naye nakola ki nanyumirwa wano ku chapati zaffe waliwezo 1000 neze 5 tubaterako ntaga ya 5 mpa nemuga yiyo kwega mufunze gotobola sente sibola sente buli sente yo nejja weji ya meka 10 wano jinkubire jiri mu ne chapati no kuba chap notekako erinda ziliryo enjagali ya meka ya 5 mpa sausage yiyo kamuka 10 ya 2 ya 10 ya 15 nangamba mpa nkoko nkulu yiyo wali kameka nakubuza kameka ka 5 ano mugamba na ogulano nga womanya muntu ki ngo mubudabuda kalungi kalempa nagenda ngakoze ekinga akaguzi kubeza wemchi embeera nga bokoze ekibo gitambuza omwati vese nyinja kwisia akashonsho kye no murumo gwangi turi omucheka cheka turi no mwami Ismail arugire nkai yagira arugire Buganda district ni Masaka echweka ya cheta kijja bwemi ari nkai ari omuremo rambara aizire kuronda sente zari na ronda tijango aine ziguriyo mutugweye no kuteka ahanda karonda sente sente zingaye 5 10 ebintu nkebe Isma tulabye ebintu bino togerenga ku sausage oteka mu sente meka atofuna mu meka sausage jola ya be ya mitwale ebi kitundu nga ka packet konango okalese chikawo tuka no muganga kamuka 10 nangamba ngonsedde bichi ngamba kale pair 2 gula pair 2 ya 10 nanga ya 10 ne mugamba eronse no muganga kale katoyaga nkole aunava naga kino kya meka togere ngamba omukugoba amagoba tugambe kati tugamenga mungano ogoze packet bweziti otunze amagoba ofuna otya kate yo mungane ogiraba awo mandazi
nkubayo pakiti zange 2 nenkola ya amandazi nengali satana 5 mukaga ki ngamba kati wano 10 ge magoba kati shegiza paketi y'engano weberi kusirinji kasanvu ogoba 15 15 zengobako walumvu bukali eyo alowoza mtu kisoboka wandi badde omugamba ki era chemba kubiriza baleko okwebaka banonye sente bekubirize nyo mutima gwabo banonye sente kebe bulo kakuba okulima kuba naye bakuyita jango okole kino ba jango sime wano kolaki oba 10 gwe kola kwe webegedde kasinga ki mbegera kuwebe ate ibintu byandega kwebegedde onyankolo olutegera bulungi nyo tubaze akakosembe yako kabanzo katomu nyako kuwaye bejera kolaki yonjero kuzankahi omiso ino buhabuzi bwatereza butereza mu nyankore isima onkozere kubi ate nyo natekateka wangwarga Buganda kumbe orunyankore banzo tuganira Buganda kazayota Buganda Buganda nkazayo nti sister wanje arwakora norya nihinkuzarwa akija yanje kushim puranchi njanye ndakora yantwara gazi yakora nori nakora abante ko mukirininga kubimanya nakwa na ransa namani echo nashiraho bante ko parking yo moto ko buri muki box necho nashiraho manyo ngachi ekino no manya sinamuje nyimanya kusika chapati bio taho munda bante ko mu restaurant ntwaye jiro nyankore turi nyankore ababona bakaba bari abakunuye kunabyeje abantu ara masaka kabantwire masaka niko kwegachi Organda ahandi we barikora akarungu wagamba akarunja kuri mukukera tugamba ayizo bari akubukushesha utandukoto henderota akukera nucyashazinga hiyo ukoresha ninche banakire abwamani kujya ngote mwamani usanga abana customer yakuzashanga ikintu cyacikoze cyuwasanga na Tereza ha jirebe njije nataho umuhogo na muhogo tugiteka twaiza giteka tugishindura mukara tugisiko mbuto tugiteka amazina ninye musime isema musime byebyo omure wa TV West akashonshoche no murimo gwanje obo turukwirana tukurebe ibintu ebinakwenja kwisanga turiyo mushaka kacheka ebwire butari bwa hare turiyo ntukuzaguza emyaka engahi ya Radio West ebirabi na mukaga hari kipande kinashanga umwanyogu ekine kitu necha Radio West ebirabi na mukaga byo kwezi kwa mushanjo hasigara ebiro bitakwika 24 hasigara ebiro 23 okwika akireki twina beshongoze batamuna bamwe ntukwa turinkai omushaye kacheka ombeshongoze bamani ndeba ba resere Alien Skin bareta David Rutaro omucharo gaba kumanya ne bamanya haraba abasigazi nashanga ndabona bose kutuganira akireki nindabona Sister Charity na Rasta Chaz Sister Charity na Rasta Chaz na chigamba atu no bano tugamba akireki ninda uri akipande uri no reba tugambe ha turi TV West ikipande wakirebota ekipande eki tikine buzibu echamani ikipande nchereka twabaletere kinihiro ekinihiro nchikuba kiri mu kishaka chikuba kiri mu kishaka weshungire ki obo tukendera tweshungira beshongozi nkaba David Rutaro Alien Skin ba Tipo ba Sichazi ngwe nabantu bona baliokwe ntumamanyisa mwena mwize tuzo mu kinihiro chikuba kiri cyamani vibe ku vibe weshunje mweshongo kiwe Alien Skin abachari skin Alien Skin okay Shakira abakumanya bamanya gutinda mugambo binji ogushemu nikora ni wororira kipande ze mugambo bibiri bishatu amazemba njata atkunda musi okurugar kunjiri onkerizo na tayirembara ndia TV West na sanga kipanda ha ndigo majiwa Alien Skin na Tiporo omwana wito wakahi
Kakoba boy ate sahezi T Paul T Paul Alien Skin David Rutaro n'abantu banji ndobona kubanyira 10 nincho bahereza nobu yakubaine 10 nakibashereza amazina nsenyo Gideon enshonga nekinhiro murimo gwanje okutahamu n'omutwaro gumwe gonka sente za Uganda ebiro bingaye 26 byokwezi kwa mushanju abakire kangaro mu studio Charity bagumize na program ya Simka nasigansenyo Gideon aho murembo Rwambara nja kukwata muyiwe zawo gumogambe bitarakuteze wabare mnonga Gideon Senyamo wabare akashesha katwahuriraje wabare kutusiya hebya akaceka tinkumanya okworire Gideon akashesha kawimuka yereka ngorireje excitement rya higuru konka nibyebyo bajangwerire kubogere bo mimuka meaning na nerireje nayo nogere bo mimuka Hero radio Radio West ebirabiri na mukaga okwezi kwitwa kwa mushanju muchayika cheka kandi twaturiyo mworeko wamuro musigazi yatantira Buganda yeza yahenderera hankanya ndimiza zega kandi za balancing hati tokaraka kumanya no hakizatire konga kiyazo muri nyankora iferti nategata mucaciri beta abukuba hati kandi ngo mutuna utati imva masaka ikijabwemi no tandiko torirota kasha ticheche atejo na chache mega wachiwekiria from the start konka finally yayoreko kwakurabo mu kandi yayoreka noreba arobo kushanga bakubuza ngo Charity okora ati nshaki kene songa ticero mbuzubu no tubukabura mushuware tubukabura mu divino mokutera ko kwimuka shayi 10 kasho kuchera ko cha ara mu kigambo kisiyo kikwata hamunwa there is a lot Nirita bakazi bozira kana kawo kachara kato kariyo mu week nkemwe ni chwekisha tu hato chimuko kiho mwibere hato haza kasigo hakato kastamana waza kujoto mwana wanje aho no kugarukira there is also too much abukuba abantu bakureba the way you appear here it should also be like in corner nyuma they expect a lot sometimes you don't fulfill abantu batamwa mbwenu okoraha naco kine cyarengeza atko kubuza umuntu mu rumogwe ngoko nahura Gideon na bireta ino kwa kushoronga turinkahi turikacheka nichi no murumo gwanje no so nawe shaye natija kumbuzo murumo gwanye horto now ko bano gamba murumo gwawe umuntu ari kugamba ho ari kugore kichisani kwenye no guri njyaho nari so much better okuba yambo umuntu ruzajya naguza amagabo yagurebe ngo binjo umuntu ushanga yazamo yageza goreka birungi byonkaye umuntu nakujyato murumo ngo kozire mu emyezi mukaga gumpire kine babinjo bundi ningo bunda ayoreka side ningo bundi akuoreka mwen kare konka ya clear ninyesiga ngo echo nico chukuru munonga amanisa na Gideon weekend yono tware kacheka abo kuba harumemiro mu minji no basa kufuna abantu bemiro mu minji bagatandika mande abo kwa haramu burkimu haramu n'abafanica haramu abantu bingi munonga nabasa kutungira aho abantu aho kutari kuza kubarondereza kandi utunje variety. So I think that was key abantu gumana batuwereke bakora bakatwereka challenges zibirumu mbweno kiza gutahamu ukagutahamu no manyangu is not that easy ndizo naza kuromwe shongo za NFM yajati nyenda kuza kweshongora but my friend no mangu basa kuchitera chimare myaka 5 ningo otere osiagati ya life ya utakatungira hiti it is possible namazima kandi nkareba huna no mweshongo zomwa ahawamani General Zamba kuyagira America bambuza ngo how did it feel like you were in Uganda ukabano yeshongwa bakamba getaruga fro ngo hati ukachangota yajati nico kintu cyonke kindarebere kweshongoro ukagira hits ukaba famous kongo kaza stage abantu bona bakahuba utambara tukataho kara rich command echiko manza ngo mwe public ne kureba uryo amani ni wenga abantu bakunda ni woye feelinga kongo sente ushanga umuntu urwo rutakagiziriki atina hiruri abo kwa music ari expensive okuza stage konka no ryo mukakade
noine kujwarize nkiteze ziri nk'empira y'emotoka rero ishoke noine kurukwata muri kabanza ryagera mu karti rero joronda za bring maraka mikono mino nankahi sasa data abantu twarakorebe baba attracted ahubwo byashongora bya bamanya they have them at home they play them in their cars you know somewhere wizoba ibintu byo ndabimanya but physical appearance ya sister Charity ni yeha tubabaza kumureba you know so ataza kushanga no bazi kwa ubundi zahwero mije mumbuza mu rumogwe by the way rero mugarike mumbuza habwe hatubaza kubuza mu rumogwe no gabotizire ni no guma kuri abakushange nka amba kushanga umcinihiro yimwe murebe izeba riyo na mukaga Gideon no cero umcinihiro nshange yo mbuzo to mu rumogwe wa gustorage nza kukore ko kunacera umusaruni okunacera ninkore byaranka kora ishoce ekitete y'ikindi kugira ngo umwanya uza kubazahwira uzireze wako shananje kugarukire mu kintu munishobora cenyene oza kushikomuka boine he chikumi akaduka kahife kabana kakubanja ntwaronka mushanjo ujo tumwe ntingo nyenda ko mukazi murunja acare cha mushanjo cyumetayo wasigaze fizi hati mbaga ari amashitage motoka hari esume zukurugo muka kuri ya besi konkare agumize sister charte Ai Gideon imakumana muteganya content neberya serious tazaza mukahumura base nabanyabo babara musigaza ariyo nakora mbe nakigambire kuja ntati nyonko gwije mu kibuga canje kwakira muharanje ni muhereza ukanora mo mana ariyo nakora kandi ayine cyari ufiteka teke cyakwendo misho konkima bakyo abakwasire zime takumana yimuzihire oroho nojuro chonka wakora musiyano muzira you know atankabonye mbani nyenda bacho mu kibuga kandi babi na iPhone mukama batere misha barukora katumure nzagaruka n'impapura z'amakuru ezatushikira utarga program ya sisimuka Oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe porogaramu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu Mukaga Nene gari kuri kucha break konkash ine chinta itegereza kashi ni kinshobajire eka kanasigamwa abantu kanakusigayo katini unashanga ni cecuru hatu tuwaza kwenda soda tiwaza kwenda soda ukansigaho numwishi kashiya ni cecuru umudakika nkibiri wamara hetoti konda ubwo niciragwi ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane mwene nke cyanje katuje niwe wositamukaho buri wa mukaga shahemwe za kasheshi aha TV West
byizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana baryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora n'ebindi bingi. Tugeta sisimuka twarugomye umurimo gwawe Gideon Senyomo yabarakaceka kandi tuba twine segments of course hato ko bwanyuma kurugayo turiyo tuza umupapura z'amakuru garumu bingi munonga twine Bukede ne ya 10 kandi hamwe na The New Vision yenkumi 2 charite banzo turabirum bya Bukede yerizo nanye Uruganda nza kuba ningambo rwa Masaka cyana mukaka kijabwemi ubundi abensubukira bitu urupapuro rwashiringirwa kumizonka kandi amakuru agija mutwega rya Karuru aka 2026 akamyufuka NRM katandise namanyi nimbere bawaha ntyate Bobby Wine atabuse kumuviyo ku kadi ya nupu nabo baryo uko bariyo barabanamu. Then General Mugisha Muntu yegase kuchibina Chavez J. Ninjangwa tuwabura hata anti nchimanyisa ngwejo tuwajihumuza. But is it fair? I mean, is it real? Manya bazirwana ko urusi bejukanya. Bagamba hao manyi kati tukube FMB. Obori yawo njagwa kwekita nukomani so yote nyine shonga nacho. Okay. And the guy is like joining because I'm trying to remember history yenyimaho bakugira umuntu is more the other time we are going for this katandika anti but of course those they are reconcilable said everywhere so nanyemba basafuteka teka ngo nagira ngenu president wihanga umukuru president wa Museveni nkaya mwanjiraje ngushana nimbega weye you get it. Ibyo bitura hebyo tubuguza kutumara mu mwanya konka injano reba political career na yete yanguhi konka nyoni njango kwegita it is okay so long as mwari bangu target yanyine basakurara yabemwe so General Mugisha Muntu yegase kukibina cha BSJ amakuru nugugari front page yer paproru orwa Bukede. Then ambajante byobulamu bitumbudwa mu Buganda ne Gwango okutwaliza wamu indeba hahirwa rurungi yamanu munonga oja kwa no bireba niyo nongera kubyetekereza nyambo nyoreke na abakazi abayombi muketa basajja kamansaje bashijamu njamba bise chiketo kandi hatumwe n'umuketa byibicebyo muketa basajja tana akashobokera konko mukwa mukazi wo muyombe no stani mukazi wo rwari kandi umushija wo muyombe we niki nawe ni stani ndijo nawe ni stani ndijo turo mukano oyombo bwana ndweshere ko mukazi atakashe gayi hari ababarenyo embwa nore yashuma wato yiretie kokora yareba hansi y'icumwani I don't know whether by the charity triumph kora simuka have you thought about it kiriya kumanya ngo at one time you will not be you noza kubotara hano ya omusimuka inza kwantara hano omusimuka noza kubotara na stage nangwe za nkezo wabo rumwizo za kazo ntuza kubatare ntiza garuka base hata base abone cyendo hatandike kare kwatereza gobe guryo umwanya uguru kusinga yo burungi azin oshanje ngo businjo bwinjo ebinte kushemeze bingi biriyaho kore no teka teko tinyana njira kunda kustamansi yo muti ubyare bucirikare takashyirawire bo kumura so mwenu atomka ko kwatera rizinga wahateganisa munonga nico kurebera research koreka tweza tukumura within the first 4 years tweta kehe bagira bati manya bitoreza na haro combination y'ibintu bingi because you are not comfortable there echo kuryo buntu kiriyo naho kurara naho buntu tarunji mweno you know biegita otyo samari abana bakwiyaho mukazi bamutwara Kampala de maho batwara nyina kandi kindi ate of course tuyo mpapura z'amakuru but nyenda kubagambire je yora research okuconoza nukoreka ngo abana botarahire bwire umukura kwabo ngwe nabo abana botarafwire
nomba mutine bond no mukago mwene cyo kuba ncibagita gati bakiterera cyarte ngo mukadengu yabatarire jyo kajotereka mvuge no muri nyine mbura nyine futaha ko ngato gutarakwire bwirebwe hari umukazi ndamurebere kandi imanyaba wanagira umwana muto akamunagaho hata abantu bakakwatwa bakaje ngo n'umukazi gunaga kana kemize biringwa nimanyaba kandi abashaba kuba ari mutawo very responsible bamtwara nyine nkuri afana kana myeze biresha vako na kugira togo muntu akanzara tinkwenda kugira akakwate nawe tarakagizire nanye akakaco buriyo bwanaga amahanda so mucyetegerezo buriyo mukazo buriyo mushiza aba bana bo tarafire bo takufoha barbato otiza kujya ngo iza kufojingo mukago bahereze kura bashomere binezinde za mukatanga ngo abana batwaranye nayimwe babasugaho biza kumutwara kandi naho uri cyanki basika mwe to ino kora kirete hubwanyima tumeno tkarishasha nazo ja toshasho gwa kabirshi so you don't care so ebe bintu take what God knows better mukamba jangwa barangana gawatire enyonyi ya UPDF good day Somalia neta abajasi batano gariyaha ebizuse kubakwatidwa mu gari ngabanyaga bine kibinamba cyete gari cyo kwiba biruhwaho nkaba bakwasire they are so many they are like 28 bariyaha then abavubuka 17 abagambibwa okuba waya z'amasanyaraze bagudwa ko gwa butuju and indeed obwe no bwisi no bwinaza markata ensonga lwachi Bishop Banja ayimiriza saba deacon Gita amakuru nago garwaha mama aropye mutabani we amurekanyiza bakaze kiro ebyo nabyo birwaho bwo n'umwana wozire konkaho shitamyaho kuburizeho businje biryaha Vision Group eso mukago ni China twisuro mukago na China uja kwa no tureba Vision Group nka company ya hateye ko riro mukagwa hagati yayo na nihanga area China PASPL ibro rwa kana nebe ryo mwetekami this time round ndeba harmu na answers zebyo ebitwakozireho kace ahanyuma so wabikozire you can check yourself orebe wabishitire ninga byakorebze asiko bulamu enkora yo kugateji nenkwaso okufuna umwana abindi bariyo bagikoresa kwata mezgo msheja okagagita ni huru ryo mukazi outside you know their bodies then kuri yo mwana akakura ninga bakamuto mundije akabana mwe yakurura umunda yo ndijo muntu kandi umwana ryo wanyu mwembe byo nabiryaha ebyemezano mbajanti cafe diza Uganda obumbi anamusanvu amakuru gariyaha zenempa za chan then han bajanti KCCA yanjude babiri sentebe na waga nyowe na heza nindabirwaha orpapra norwa bukede rwa sharuti orwerizoba mukama ayongera kubahereza sente mu rutunje mutakaze nyuma y'amahurire katire orpapra orwa the new vision njijaha. It looks like this. Ejiniyo page yo kubanga mwenu warutera mishu yoruguri. Hako cyo kubanga no rwa hati kandi rumubinji mnonga n'urwo headline ne koreketa. Town clerks cows get salary rise. Government issues new orders on retirement and succession. Ba town clerk bakawo bariremu ninjara n'abana bazakurataho kongito mwe nshiraho batarmu obunyamakuru twatwabugambireho none rebe by'abandi. Electricity vandals charged with terrorism. Of course umuntu twamashanyarazi nkebe binarebe zaruba umuntu tembe bukonda kashare waya zona ugashimikwa naferaho nkakigamba kare ngo muyango umuntu etaga firing squad abantu bajya mu nyumba n'imvana ozinoti arohe bintu ndebere je no muhoza nagira ngo umuntu omumahe umusirikare urayibe sente z'amahe na umuntu we no waburije heru y'amahe uribe sente z'ukika billion aterwa amasasi mbende nawe General MK I'm supporting you turniwe kandi we shall forever be with you. Corruption tujiri beraha, it is the reason why it has grew. You know when you know
omuntu kurya billion neta hirwaro neta mebitana neta nibyo abantu nubakirramo that's murdering kongo umuntu nazirya warize askubenza tambara abantu binji bahendera bafire baringa baraboro ninga I have seen ladies, I have seen mothers omukazi ayize kuzara afa n'umwana wafa emitumbe biro munanga bagitwara umumochare bagiye umumochare sanduku ibiro bazita pick up bazitwara umucyaro basitamaho egine sanduko yakana egine yanyina aba bantu bakube bakiro bahurire ngwabo ku muntu mangwa akabuzabuza atamanya dero izoberi abana navuga narabaho no bagaba bamutira amasasi jangwa yes so General MK we are with you when it comes to fighting corruption in whichever way amahanga kashikora corruption yatino twine bintu bingi munonga manyaha bitiwe Pastor Patience is destined for national leadership bigambirwe Benin ibyo moyo tinkira kubigambaho munonga no bitina Charles nanyaka nakuragwireho karengu kunkuba mbyanu kureba omukanisa orukuburira njiri konko bwo wahamya mwene utakiriyogo wahati wahamya uri mukazi mukuru mwene ababa amaza zino wagiro maza zino Mothers Union ni awitu ajire teri mukazi Sasa kafuruka kogani mbajira mnonga Hato of course you see now achirimo mugurucero hata ogo mugurucero ntushaba mugucendere rero kiriya kitembe mnonga ninkureba mukanisa kandi urugamba ikigambo cyo bujunanizibwa aza ninkunda okuburira okurumu okutamba okay mbanye ndantambira abantu umuntu akire niyo jota triste na kuyiza no yamu manyengo atriste iranga yine cyo nayikora bukamako kureba mujuru zinjento no manya ntaho kuza kutambuka hafire don't go there abina zabo tubashwaze bahimuke baho manya umuntu arukora atyo ati ruhanga nko gukora sheme gukora buri tuza kujya ruhanga twe abakora na washo mundagana inkuru mbaranje naki kayaba tuma tumjene mugambire nanka ororugenda rushazemu abo kubanuruza kuzamu so umuntu we nari kubasa professayinga ebicire bitu bitariye byahati norebe hati nabanda babigiremo umuntu ogwe naba mbwe naryo umuntu waruhanga so somebody to wake up and say charity ni ndeba no planning echi but kitwazoti achirango kuchirogwa nundo we aren't PFF political marriage hold ebebwita ebebina byegise c'est political marriage. That one is too big for this two. Numba mushoherangine mbwenu mugita ati njo kuburuza ebintu bizakora. Is that a political kind of word? Ruji marriage no nayanga. Political marriage. Ati no humukazi no humusheja in the incident. Well of course ni injira. Umushija traditional akaba ari hantu abakareho nangwa na hata bacurire umushija ka leta so kunka kunyemuza ikibine kitandikiye hijo kikahereze na processes zona je atece gisra kindi niki nanya utinka amanyizo I can't tell no umushija no humukazi mukuru wabyo no hamuriyebyo okay power vandalism suspects charged with terrorism obo no nanka actually terrorism no buzambuki Arupo Nabanja gets special treatment in campaigns. Okay. They are big ladies. How Queen ended up in refugee camp. Which Queen? Biria. Hato muntu bamuhereza that special treatment ino musinga na kusinga. Hato machiri ngo hagoryo mushaho mujuruzi. Then abantu batirera ine. Hazo process harimo na mama wawe. Ari nyuko abo izire gukora ki izire kukuraguza kandi niwe doctor wadebona nabaraguza mwena mu rwire basa kuyo mama nawe utamutandikire nje to mama boshi tamahariyo twakambanze nkora hari yaba wachenga scenario hatogo no prime minister audition vice president kandi abakaza batwarizeje nabakaza bagira ground bakakora iyo abantu bari kusima
hato mutwara leta aho nawe yesi imbere atkandoze kumutreatinga nkaba bija you know what I would prefer nyowe abo kugira ngo namazima and I know hako hano bwa president ndarebera bakigamba president hako president takagenda ngumutaka waburije naine security when president takaza kusahariya nanywa amashita nk'ibyite byo kunywa mitware birakatara kakasigarana kaka president naine privileges zatura nazo muri tumukashana naza kuza hantu yiwekeo bakubrokinge ngo amahanda kunga kuva mu igurura gende direct hatebyo kandi tugera kwenda kugira ngo umukaruru tube tuyena tur candidates abanza retiring abanza humureho office benegendo misho without those ones so nyowa bwanje hata nga prime minister na banja kabira in break ya campaign zeze na vice president hati nyoko kwa kubatacazara abura kuba nyoko nyoko kwa kubatacazara nabari nyoko konka tokambera ngwazire very good tokaza kwata kana kato ngato mkikuru wawe kajota kana nakama mutobu no nari nyoko nosigara no cikiza nkayine byo kwikiriza ngutibi kano gumana mutwariza nkanyo anda mwandaringo bucyo bwa ibyo takabure ko ka concentrating ariki ngomo resigning is one thing and being given respect is also another thing no yako batari kugira ngo aba president ngo muntu wanora ngo mwe nabo inura abasinga abo babirabo na vice president na prime minister that special treatment no jezo mayo takajya ngo eriyonga ngo special treatment ngo arabere imotoka zumukura tumushiriza kujya na aine binje bya kutamininga reverend ayanyeta ajya tserto ko tashitama ijo shitamaho misho tumanyisa ngo kanisa yona nenkunda ngabo ko ya matcharite mbwe nogwe nakora na TV West katumwiriza aho bundaka ebinkugamba kabihuriraje abitwara hambe charite ngambire kintu it's not about majority sometimes it's about who matters ikanisa ni basopta kunda ngoriya kwe platform atijo gambira abantu kandi nyo wabwo butamanya nanyo shange nyine cyo kugamba nangwa cyo basa kukira ne cyawo tanso wajihurira to kumanyonyo nimanya nete kwa kuba ho ntenda tutakwenda mu magaraga district quota admissions 2025-26 of universities zigendendiwa mabana Briande Makerere zona universities Mbara University Guru University Kabale University Soroti University nezindi zono kugenda gacira zona ziriya abeji no wankahi na zama university chi nebinke ereba kweta district quota system HIV complacency will cost us another generation umbikwatena no kugihuga hose rimweje nkiza kutkostinga munonga kanta kubeha abo kubanukwe kirikiti so bantu mutagayara ubuwire buciroho kandi buriyo HIV cyahita abantu muri kugigayaraho will you extend tax waiver payment period ebenebuzo abikwatirine na URA kandi bishange mu rupapuro rebe ko babigambireho business tenders pages ziriyaha umurupapuro n'urwo rumwe amakuru agagona no dagashanga umurupapuro urwa the new vision Ugandan born Mamdan defies Trump threats. Ogumjana endo bwa meya bwa New York mamweta Mamdan actually Ugandan born Trump akazarwa hangu yagenda nkawa muri n'umuhindi. Sino muhindi. Trump agiye kuza kumunanka of course turiyo tumwesibo. Nwari munatesibo. Kan wale wala agamba ati nyondi wa Uganda atu wakagenda. How did we come to know that? Ati ninga Elon Musk ngiyazarirwe South Africa Pretoria akahenderera Canada karga yakaza America he is now the world's richest man. Yuamure na agamba South Africa. Ongizo nto tukigamba South African born ati nto tukumwesibo. Anyway. Men who will sleep with your wife. Mbwenjano. Be mindful of the gym instructor who offers private sessions to your wife. Shobo turiyampa je kushikaho. Konga mbwe nango wale okumbakanga kwaza. Baba kajango yerindo mukazi. Taro ikinde kigumire kwabura nko mukazi ukiruko oyine pasta. Pasta we. Pasta yangu. Akwa pasta numbasa kwa muri no planning urugendo. Pasta tera jatindo serikiro toni yetaga kuchikuvunura. Urugendo ni murusazamo. Nataka chimanyere takujya mutaro mukazi ugumire kwabura ngo mukazi urukunda pasta akwa pasta cyakureta nikikora ngo hene cyabaye bireceye kirogireho
boyine kiyabira rebere cyabecogeraho wacwire Jeff. Africa is left with just 10 players at the FIFA Club World Cup. Nigebi bantumwe urupapuro rurimo amakuru menshi. The new vision of today negura sirinji 12 bukede negura sirinji 10 zishanjyo myanya yona ermempapura nyinji z'amakuru yoshabe the new vision oshabe bukede kandi zeri izoba utunje amakuru agonjeriye. Turiyo ntuza omukahumuro kache bantumwe reka tugaruke bwa nyuma y'akahumura ka program simukanegumizamo turi ya TV yo Star Shows Boma mu kibuga ecyambarara takaruga. Ebyizo mu papura z'amakuru byabambe kushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nabariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi. Risks ninga obutezo obukuteka akatambiko kufa kitararire. Number 1 ni wawine mu ikirwire no mu kufa kitaraye waje kukaka ngatura zirata atura indwaraye. Yes. So number 1 nabantu abine chronic diseases nkuzigamba twazigambiriho nimbani mahisa shukari pressure muntu w'umutima muntu w'ensugo muntu wa sickle cell muntu wa cancer izo na chronic diseases. So ko kuba ine chronic diseases no tambura nayo toine shonga then ngutoa tumwinaho mu ruciko ngatura na pressure ngutoa tumwinaho mu ruciko nganga bakaba mukwanzira mu mutima abira ari shopping akampara konga atura na rwareki. Yes. So ko kuba ine obubiro butakukira njimaza ngo yakatezo ka sudden death either ofakurga mbazwawe ogukosa burizoba because abantu abinja bine chronic diseases nibo bari yambazwa every day. Ninga ushanga umazi gugwa kutwara watwara kuburwire bwo butakucira kaza kunkugira nti chronic diseases timko kwa kugamba kide tukweta mu cardiovascular diseases obwe no burwire obwemisi no mutima koko waliya kwa muri cardiovascular ibe bigambo bigumire bitukushaka kuzana zo mu irwaro mu bambanyisa uburyo bw'umutima na nemisi. Uburyo bw'umutima na nemisi ni mwe harimo okurwara umutima gwenka kushanga ibintu umutima ninga kushanga ibintu burwiro bw'emisi nka pressure ninga ebishaju ninga clots ezezishagamo kwetuguta okazomisi. So tujangu abantu bana umuri 10. So kuko ina abantu 10 abafakitararire bana ne baba yitwa ikizibe kikwatiriye n'umutima na nemisi ninga kitota mu cardiovascular disease. Ebindi byona kuroti byona byija bibagana mukagabo cyama insangu ubugwiro bw'emisina n'umutima ni gutwara icweka kinji umbantu abakufa kitararire. Nishi washanga binabyo n'abantu baradene mukago babiretera bari abandi cyangwa abandi bintu kamwe n'icweka tubiri. Yes. Kandi nabwena n'ubwiro bwinji katugire ngo waterwe kindi nabwo kikubasa kituma wafa speed n'umutima kureka ko icyo ni cardiac arrest. Yes. Kibodi aho ine na pneumonia no isya ko binogera umutima ukastopinga then you stop there. Yes. So ubwiro bwine kubaguri umutima. Yego. So cardiovascular problems ninga obubwire bw'emisine mitima. So tuine pressure tuine muko rwara umutima kwenka
tukabaja ngo umuntu ubu ngo ayine kurota mutima ebishaje wa mutima ngo bishaje bikigaza umusi yes umutima gogwe nkagwine misi ekuguhereza ishagamo so mbanta bingi ibija gumaguzana ebishaje wigara then ujobaho just getting too much kanga then hafera cyo ate cheka chona cyo mutima nkachimwe cya kabiri kibura kubona ki ishagamo cyaba katofu ni gutashibika shagamo gubirugo then nagwaho utakurugaho sudden death habu yabatunga imanimazari utupchumanya shiwe muri mukazi no mugambira kubi ejo nebinte bitwire umuntu wani bishasha ndayorega ngo umuntu konka nkuko twiba yamwisize stress ngo yahikirenga humwe ati baba do wabanza abantu yabanza so tunaona na akanda kantani mwana ntarugaho ntakagambire abantu abino mutima umanya charity tuinekize cyangwa mbashija ishamane kechija yes erectile dysfunction I think anajigambire waha kushanga network utakwemera so abantu abindi bahungira mu drug shops kugira ubujuma bwa Viagra yes akinyana mukigambira TV abantu abakuru abatotinga lebero wakanukire abantu abakuru wano mango legize myaka 80 tajikwata koresa totoyine noza kujema nyiza tokurugaho iwotiri nitwabwa programu ya sisimuka cyo butungi charity umuhereza kandi edachikeji twatunga umugenyi otirene ijaha kandi akongera kutumanyisa ahabiru kwata aha itendekero ry'itunyamurungi batandikiraho kubasa kurebeka ngo abana bitu babasa kutungaho kushomera ibintu by'amane birungi kandi byenenye nchakare aba Metropolitan International University bweno buyashitiraha akire nace naza kumwitiriza abeyanjurure then nabwanyuma tugambire ntanda yona erukwata hari Metropolitan International University twakwakira sebo we bari munonga charity barebi ba TV West mwe na imuri bwashisha kurungi amazina nibanyitaka bwumusa nkabutosha ntire ninyijanga ku charity y'abagambira kandi ningoranga head of marketing Metropolitan International University nawe cyo ku charity y'abagambira nandi kushabanti okeye na TV yawe base kuba nimbagambira birungi ebitwine Metropolitan International University na munonga weji intake twisentuzamu eitmanga main intake ningashi August intake yo kwa munana neza kuba netandika kwezi bina ibikwezo kwa munana ogumaka gonyino guturimo konka twineho abagenzi banje abakwenda kushoma ushaho banenda kushoma diploma certificate in nursing amana certificate in midwifery ituntuza kuba tutandika ibiro kweza bina kimwe yo kwezo kwa mushanjo kwenyino kuturimo okumuruka abashaho so bine kwabaye handikise babira admitted gambira wawotaka wine admission uri umuzire ndo mwana shoma ushaho ushomeye kuba no irukajuba oze branches zitu ningashi ahora hore hari admission ya Metropolitan International University urengo no rwa certificate rwonka abakoza kumurke birabina kimwe abana certificate abashaho aba certificate then abana bakunda kushoma diploma degree idenza kuba ntuzayo nabandi omukwa munana ibiro bina so na habwecho kandi nanashongejo nyenda kwisya abazire ningasho umwana government itegande nyuma hwaho ikaba etireho requirement y'abashaho bakabagize ngo at least warebera ha new curriculum umwana shime kuba ine at least A B C no kuhenderera aho C
konka ko bamazire bajyangunga hamwe nso wadiwe ntwango wachi nawe kana batagwire konka binje ntima yangu abadi bakabata kubikiriza konka bakikiriza bajyangu umwana arabayine D aije nabo base kuba nasha ba admission then abase kuba nasha mu bushaho so na hawecho omwana kole wa ine D om science subject says tune mu mathematics tune mu English tune mu chemistry biology na physics kwa wa biro ine mu D new curriculum niyo no ikizirwa kubasa kubanosha ba certificate ejo eyo bushaho ningashi eyo buzarisa Metropolitan International University ikwisene admitting harimo abashaho wabonda kutandika kushoma ubushaho harimo abamaze sine yakana kandi wokurebera ha order curriculum yitwa abine grade zeza curriculum enkuru wawine omunana no kugarra hansi oine pass 8 pass 7 hasini ya 4 neri pass 8 ningashi pass 7 then na credit 6 akugarra hansi yono ikizibwa niwe kubasa kubanosha ba certificate in nursing ningashi certificate in midwifery kandi ono kokinkurugayo twine bagenzi bita bashomesa enyuma waho tufireta kwa admittinga abashomesa aba primary ningasho mwana wanda kushoma obushomesa bwa primary tubeta kwa admitting but as I speak now Metropolitan International University nemwe universities is basekonda zerwo mu gishogu kujangu tubase kuba ntu admittinga abana abakwenda kushoma obushomesa bwa primary wao maze senior 6 nonda kushoma a degree ombyo bushomesa bwa primary Metropolitan International University admissions is very open kutandikana no kwa munana nimwe numuza kuba nimuza university teno base kuba notandika semester yawe so abo nabashomesa kandi ngabutosha twinehona na ekitumaka in service eji abindi numanyangu nabashomesa bonka konga kwa kuba oliyo mukozi nga charity hanuya konga nonda kuba no yongera ibitabo byawe ine diploma ningo ine certificate nonda kuongeraho no basa kuyija awiro wa in service ninga so mucyumuro nje chikumanyisa in service ejo omuntu reda yo mu service nakora konga nanda kongera ibitabo byeye so Metropolitan International University ino in service program eji niyo no basa kutishirira in service eji ntugendana na kalenda ya government kuba kumura imwe bashomesa omashomera gutu kushomesamu then university tuhumuruka twaba tune 2 weeks ninga 3 weeks nazaze tukushoma then ku ecumuro kucukwa then tubareka kandi mugaruka ahamirimo yanyu hariho abashaho abakushoma ubushaho namunonga abari upgrading ko kuza kureba for example nka hirwaro ritu yambarara erikuru ntwatu nabashaho abakwabine diploma ntwatu nabashaho abakwabine certificates so ko kuba nonda kongera bitabo byawe twineho programs z'abashaho wanoreba ha screen now noza kureba nka nursing amwe na midwifery courses zezo wanora kuzishoma no basa kujija orikwenda kushoma orwamkaga ne Sunday cyo nkimanyisangu amazoba gani kugaro kubanza karo katano noza gumeza mune mirumo yawe ngabutosha umuza hirwaro uragura barwire bawe konkurwa mukaga ne Sunday ubase kuba noija university then ubase kuba no yongera bitabo byawe abone bagenzi banje abashaho courses ni nyingi twineho wanda kushoma by'embabazi ningashe tumanke bya pharmacy nonda kushoma clinical medicine and community health nonda kushoma ibya laboratory byone bya Metropolitan International University noza kuba no bishangaho kandi echo mugisha munje twine omulimbarara branch ito yambarara nemo ha branches ezikwegesa kunja abashaho so wanora kushoma ubushaho ngo kuna kugambira no basa kwejenesa itendekere ite yambarara ryo muri biharwe muhanda ogwarga mbarara gugaruka Masaka nawo kuza kushanga bazwigongo kandi na nimwe abakampara no basa kuza hari no icukana baketana mumona ene wahikana mumona stage noza kureba umuhanda gubahita na Kibinge road naho kuza kushanga Metropolitan International University branch ya Kampala then tiniho abana bamaze sine yakana kukuna nabagambire certificate z'abashaho zonka bakureba screen noza kureba onka certificate in business administration omwana wa kamara sine yakana kandi nonda abase ko nakuguka omikwatene yo ushubuzi nonda akuguke mkwatene yo kubara esente accountancy nebindi aroza social worker tourism twinemu ebyo buhingi no burisa ko kureba omu western kunuya
abingi abazire bita kasente bakiyo mukulisa no mukuhinga so wabo ine biti byawe by'umwani oine embuzi zawe ine state wawe Metropolitan International University ntwantwegesa abana abo kwako ine bundi akataka kache no basa kuhingamo ebihingwa ebikwasa kureberera family yawe kandi ukaguzaho no kuguzaho so nibyo bimwe ebitwantromesa Metropolitan International University kandi mu department yitu ya agriculture rero ko kuza ariho courses zindi nka ebiragiro tumese ebiragiro bachelor of ecology twine diploma hamwe na certificate course short course yo mu biragiro ni course nungi munonga ninkunda kuba ningigambira abagenzi banje na munonga abakozi ko kuba uri umukozi wa government ningashi uri umukozi private sector ni kirungi munonga kushanga ngo at least ngenda babe no manya habiragiro byitu na munonga bya government ya Uganda kugira ngo batakwata offside so Metropolitan International University twine courses zezo noza kuyija uri umupolisi uri umusirikare abagenzi banje abasirikare mu barracks no bakugera ku bantu batera amasomo bakubuza nyenda kushoma degree y'ekiragiro nyenda kushoma diploma abagenzi banje aba traffic ya muhanda aho icyo tuseme kwa ntumanye biragiro kugira ngo umuntu wamukwato base kwa no mugambira ngo aho uri umushobi umugambire ukasheme kubana yitwaza kandi hona nitwa abantu tutarinda ngo abasirikare bayo no batugambira ekiragiro ninga ngo batkwate ninga ngenda awije Metropolitan International University na nagambye short course je itwineho certificate in administrative law netandikira myezi 3 myezi mukaga myezi mwenda kugira ubwirubora boine kandi harona bursaries ni bantu baheza packages za bursaries kugira oko shaho yawo kweri icobwira naco nanyenda kukubuza ndikucyantaro bursaries zitungoha kandi ninyija mu bwire kugira ngo bursary ngishangeho kandi imba nyine kurebuha we bari mnonga cyarte bursaries za Metropolitan International University ejo kubanza tezo kushashurirwa tezuroka kwakuruzo kona aho uza kushanga ngo umuntu naza kugira ngo mbwe nda basare bazurete iki kumyaho ninga hicha 20 deno wase kwando bona basare Metropolitan International University basare zazi ya first come first serve echinchimanyisa ngo for example twine basaries ama districts yitu districts nyingi zona zi abebembezi twabina bebembezi barungi abakufaye munongo mukuhagire bintunguka munongo mbyo gwegese nibije bashaba basaries za university akokuzanka mu district like Isingiro for example twine cha personnel C5 kwa kushaba basare baje twa slots 20 ezo slots 20 omuntu arabanza mu office yeye kuruga muntu kubanza mpaka wa 20 automatically nabana za kubona ejo basari yamawezo zahwire yo hati nango nizotaka biyo no bundi bamwe nango nibije na university shanga nagera nk'umyongereho abantu banje kugira mbwenu okwa kubana kunda kwa kwatanisa na university so chairman ogwe no abantu abakunde bintunguka kandi basaries nzikunda kubaziriyo ku district kunagambira nicahura umukosezi kugira ngo no buriyo wa science ezanyu zikiroho noja kuzishanga kongeza abazi beziri bazitwire zahwireho ninga twatabona kugambira ngo itize on first come first serve oba no matter which course which level wabona ndakushoma certificate wabona ndakushoma diploma wabona ndakushoma degree nango na degree ya kabiri kitumanga masters program ari kubanza mu office ejo hakuba hari basari hona nuwakutwara umugishogwe bwo kubasa kuba nabona basari kandi hona nakozesa Isingiro kungati Isingiro yonka district nyingi kuzanka kanungo kwe waza rukungiri waza kunwe omwestern bwenu district nyingi zona bino mugishogwe ogwa basari zezo taronka madam Kerea anu ya muri Isingiro nawo ni woman member of parliament of Isingiro district no mwaha bakazi abakuhagera munonga ibintunguka na munonga kwaze no yogwegese so takora bahari mbarara aho atizira university kureba abana biyo kubari nibamwe mwe turiyo ntuzo mu yobururu bawarubinjira batera yakasende bende twija tushomita so nabantu nkite burije twantuza kutora nabebembezi bitu turondo mu bembeze utumangwa atese naza kugira kuyatiyamba nawe in one way or another tudachika zirenze twaho musa ngabe nishaba online services zanyu deno garuko twamezera namataja hugari no turakubase kubatunga tuhendere we bari mnonga online cyate yagambacha online twineho
hariho programs ninga courses ezikusomeseza online tuli course yona ntulisomeseza online but as more courses actually nyingi nangu ntuchiza abana kubasa kuba noshomera ahori online program noza kushanga hari abana bari omu mahanga gatari gamwe na gamwe atakubasa kwija branches physically branches nishatu ngo kuna nazo bagambire konka programs ntwa twina abana kugaza Nigeria bakugaza Somalia international university so online tindagambe courses zona ezitwina online awinshonga yakire konka ari namba zesimu tukunda kuzibahereza inambezo ziri ya WhatsApp no basakurabira WhatsApp ninga sho sindike message kurijira ukora abase 0 atano na mukaga 19 atano na mushanju eje namba na ya MTN twire ntugitera ntukimanya kandi aba Airtel tukunda kurabira hari 0 mushanju 0 5 2 2 ibibuzo byone byo kuboine then mwa bakarimagezi abakubanonda kozesa karimagezi nonda kozesa computer ninge simu noza kuza website ya university ni www.miu.ac.ug ndikuhendera nanyenda kubizusya kutandika kwa semester eje ya August intake admissions offices zona zichari open no basa kushikira branch kuri hihi ningashi office kuri hihi yo kumanya ngwarimu application forms za Metropolitan International University August meaning I can still apply right now. I'm not ready. No, you're not. Okay. So admission zonas open offices ebiro byokwezi bina byokwezi kwa munana ogumwaka guturimu niwe izoba yukuhumuka aho August intake kandi abashaho nanabagambire umuntu za kwantu tandika ebiro byokwezi 21 ebyokwezi kwa mushanju cyo kimayisa ngitwine weeks nkibiri zonka kuruga hatiya so abaziri ni batero muranga twina abana abari mu practicum ninga shi internship aba bana bariyokwe bakazayo bamara kuhumura so hati bakisende betebekanisiza umwana gakuba ari mu practicum okwe n'abantu bamu training kugira ngo hati yaza kuruga university yaza kwijya TV ngaha nabana fitting amu kugira ngo abase kubana kosagana n'abakozi kandi Metropolitan International University employability yitu atibaze kwantu reba ngunenonje munonga whereby nguna n'abana bakoze mu internship ninga so practicum n'abakunda kubasigaza minomo yabo cyimesa bakora kurunje munonga bitumwe bari munonga kandi katrabe mukamarahanga abase kuba na telezizo barunje amina webare munonga okubasa kutusyaho obuhereza obwa Metropolitan International University turukwenda rwe kwaso applications can still apply zikiriyo na habwecho mwana wawe mutware Metropolitan International University bahina mataji mingi so tarukwe kwasa nyone urenje rwizoba nyoma nyandinga ya ine amashutendekero agariyo myanya mingi twahumurira habishemwe twaza kwikaho mukashonshereke akogaruka hana mujuruzi tukabasa kugira izinde shonge twabasa kugonjora otarga program ya sesemuka Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arukwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe programme eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kubana tuganiraho n'abahangu Orwamkaga Ne? Gari kuri kucho break.
nkashi ine chintaitegereza kashi nichinshobajire eka kanasigamwa abantu kanakusigayo katini unashanga ni chichuru hatu tuwaza kwenda soda tiwaza kwenda soda ukansigaho nomwishi kashi ya ni chichuru umudakika nkibiri wamara kuhetoti kona ubwo niciragwi ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane mwene nke cyanje kati je niwe wositamukaho binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icoco cy'amagara agatwire buri sande shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya musimanta nituba twinira abahereza ba mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kubona batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabataka basa kuja kugikara bakato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje banzaga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta porogaramu n'ubunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim Otaferwa. Hello, my beautiful people. This is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nando mwishe Simba GK, the one kantuja kubizusya ngo tuti ni home shonji. Program. Okurugari yake. Monday to Friday rock banza pakora katano. Shaha mshanju nechweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano cyake shongora ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we. Kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey, unakani bueno. We love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Tenza mugongo we. Tenza nyakunye pari kuiraro. Tenza mugongo we. Tenza nyakunye pari kuiraro. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kaniteka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations ezina binyine ko kana abawana ekeriyo kujya mu shwe bo musheja okutina hanga natabantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda itu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yahayoruga. Yakutera. Very good for.
yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ku abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina zekiro aha TV West Honga. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Star Times! The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomo Nene. hindura kimwe umushozi no mu mpanga barigo cyane nitwabwa program ye ya system kagira cyo butungi charity incine Vincent Mujuruzi kandi turyaha okubasa kuhendera program eji beitu adakika shaturisha tweze nk'umushati ya kabiri mutwikirize tubasiho butumwa bashubuzi okurwo mu nshonda stars zimwe na zimwe utakabasa kuferwa hari cyo cyo rukunda ninge cyakubasa kwera kandi ukabasa kugira amagara marungi nyencha kare nungi emigisha merungi okabohurira mu magaraga mbweni nyenda ngoze omucayi kaceka tukatandikana n'ebirabiro na mushanjo kwezi kwito kwa mukaga ntizo kuhendera ebiro mukaga ukwezi kwito kwa mushanjo hata n'ebiro bishatu twinayo omwereko gw'amani mununga muhango guri kwingana y'ibwa akasheshera ubwo mwabashubuzi kurgenshonda zona za Uganda okurga mahanga gona gatwetorire na nahero okutwarira hamwe okubasa kwereka ebyo mishuburo yabo ebyo turanoronde byo takabonaga nane byo twire nobona konga sente ya higuru atumbaguza sente nche habir discounted kandi nane byo takareba gomagaraga mbweno irukangozo mucayi kaceka aho murembo rwambarira aba Swift Initiatives Limited no bakuretire omwore kogu kandi mbagutambuza ihanga ryona
ani watatunga chance kubasa kwisha kuni murembo mbarra barindo mucweka cyawe eshayo no mwereko nibagure tokwe ko ari abahuro yirukanjozeyo ahabwo kuba eba rutorekane birunje munonga itwe kunu ya twatunjira mugisha kandi hijwiri hey ndabero narana hayindira kimwe be part of the bo mwabarake umukorogwe n'umukoro kamenugwe nakwe you can imagine umukoro gutwara tubise utunje cyo kwenda kuba is variety there hade bintu birha beyinunje munonga mwore ko gutafero nyenda nanye in a special way kubamanyisaho ahishomero rurunje munonga ndashangwa aharuguto rwa Kampala Masaka Road niyo gino bajeta Green Top Schools ishomero ya primary konkari n'ibintu bingi munonga nabana batakaje mu primary ito akweta pre-primary mbwenu kanasari ababarga omukabato munonga ndebegesa kandi mu mashomero marungi munonga agarushanga mu Kampala rya ruguto rwa Masaka Kampala Road utwara umwana wo mu ishomereri ahabwembera nungi area y'ishomero mbikwate no kwega ishomereri ni rukugura umwana wawe omumagezi omubwingi munonga kandi nanombyaka academics ebyo mu class hamwe na nebyemizano aba bakachendera begisana nabana ibintu bingi munonga entaranta kuzikurakuranisa nka MDD ebikwate na music entaranta y'umwana wawe rigamo abashomesa babine bari ya rurengo international kandi barisajja abana bawe to kubasa kwefuza ati ombikwate na kaya y'umwana toire kibuzo cyo kubasa kubuza bokuba umwana natakutana n'uryo muka environment nungi munonga bino bukugubwingi munonga eto mwana washomera mu Kampala abe nungi ubuno basabye tunbasera batakonka emihendo ya school fees nemerungi munonga aba bari on boarding buno batura nka bari ahero so zokwetaga kwera riciro to mwana una atwara mu ishomereryo ariyata kandi nibashomesa je munonga bino mwanya kwemarira gwabana kwegeramo environment nunungi munonga yoro kwenda kubashikira batere no tumushanju 5 2 note 9 basa no kubatera note mushanju mukaga ina anana munana nshanju 5 note Green Top School ndishomero rungi aruguto rwa Masaka amwanya kuba kweta Maya Masaka Kampala Road twine aba day to day supermarket abantu bashangwa omukijungu aha round about aho wori yaruguto rwa Masaka Kampala wahikaha ajipu motera mukono gwa buryo hariho muhanda gwatemba waza kumarida kikemwe necweka noba washire aha round about ejo eroho aba day to day supermarket ababine ebintu bingi munonga byona byo munsi biryo mu ndomwe biryomwe ninjira kwikanka bagambira ngo echo takashangamo nebintu bishatu byonga omuntu enyonyi na nemotoka muntu watura remove boyo to kumtongo kagumo mbicere otherwise nabo kutoba konke birinka bya dore birinka bya teddy bear birinka biya ebyo biryo so ebindi byona ebirimu bakery stuff ebirimu frozen foods ebirimu pastries ebirimu electronics ebirimu kitchenware ebirimu beddings ebirimu nkaza mosquito nets nebintu ngene byona byako ebirimu school bags towels cosmetics all cleaning materials toiletries plastics furniture nana ebintu byona biri omu day to day supermarket kandi bakumanyisa ngo bine na za safe nkimwa bine za sako kubasa kubika sente za banywani beitu izo kwamba mangu za aba safe ngutwazibiko kwenzi bazira safe ine kwano kolesa safe okurga omba day to day abo kuba ehamunonga tekuchubwa kandi bahakuba humuro gwabaruka hotel kubasa kutya so esente zitu zibazira mo safe kandi mbajangu waguro mbwinji nabakutwara ibintu byawe aho kuba no bitwara kana nebyo biremire nabyo nabakutwara mu transport mbabaje kupongesererezaho bitu mbajyango basa kubatunga urukurabira asimu yabe ya note mushanju note mukaga note mukaga ndijo note ibiri aho no ija kwa wahebwa mugisha ubwo kubasa kubuza chona cyo kwenda kubuza aba day to day supermarket
then banywani bito ba Sting nabo mbajangwa apana tokubasa kuzaho oriyo noza kuhereza speech omishoga abantu bakaranogamba nkotine banyu no bajangwa ine gamba namani abantu kaba audible mishogabo okahururwa ecwagamba bakachikwata na nahandi na wayo inemereme yo gukora ubundi agahururo tahururaje waburabura mu mukono no gwimsya gwanga no hurawe na waguyaguya kodese cyo kunywe cha Sting ni switching your life on again tukuretera wajiramani obutafari busimuka bumangwine kora ugenda ukora imirimo yene kwa nokora kandi ohendo rotahize nko kucakubasa kuba cishemerire orarire hakanyama akubata muri rika mucuzi mix sebo ngo ryaha just noreba ko mwana osubira yangwa no kwa kanyama ziri vegetables ikintu cyone kiba kuteka amakarungu ako bakagira ngo umushija ngo mukazi yacimanya karakatanga kakozesa musana anata cycles kugira ngo ucaciro mbwe n'abarya yes so nabo echo ima gukora amahoteli notekera abantu use it kurwo mukasheshe breakfast lunch nebindi then n'abakazi omuka mweni manza tumukazi wenga specifically when ukutekera abantu koza kanta ko appetite y'abantu yongere akarungu ako karume birungo birukunuze mere kandi bukagishemeza mbwenu basana ko okukatunga then nekindi ekitwengera kubamanyisa no kugira ngo iwuri yo murumbara nahandi norabara gutor no gumza mukasese fort potro no zakabari no zakampara uri yo murumbara hari abantu abari kutukorera echo kunywa chitu breakfast stage ya sisimuka no boyine aba cafe kandra neshangwa rwebikona hariho petrol station ya tusu hati bineho akanya ambwena aho kubaza kubashanga kandi yenda kubamanyisa ngo abo bantu eshayona no bashangaho bigwire 24/7 atusu petrol station ejo wano tungamaka kamukuzi no bakubera nabakora chai ya burchika ka coffee akora kwenda kandi ba deliveringa no basano kubashikira obabuze bakwikirire nawo bakushanje umwanya bwona obwoyine nawo bakutushiyeho kacaye kutubana tukozesa hano yo musimuka aza itandike kakozesa ninjyana umurebo bundi no ecubaro tukirumu abo kuba no gaborije munonga so wabo ndi mu naka kofaka yino kakongera mani ukagumurya week coffee is a natural energizer nuko kitwiye neci cyo kwongera umubiri amani nagamba mano kahuna mamukaje baroja urimba gisagara ni manyisa mwena go kushanga no ukora ibintu taguyaguya tagweze wakangara na mutwa ntatse konga mani amani gaturagari amani atyarte wowe namani toza kuja tinimbasa kuhinga konga kandi tindi kubasa kutambura atko inamani ngagari yamani ngaplayinga everywhere so imaba gukora imirimo yanyu mingi munonga numucimanya ukakofe nukarungi konga mwenu inabantu numuza kujora cikorwe ciro numuza kugira muta kirira aba cafe kandra at petrol station necho kurya necho kunywa byona nibakwaza cappuccino manyaziye byona biriyo kwese umuyabo noti 3 emwe noti 2 3 inatinko nango shembe nacho obase kutera abantu abakushise akukunywa kaweninga kukuria kawahahori chikuru na ka transport akakwegita ho kace denana eza ico kuria ringa hico kunywa cyo watuma aba budget boutique nabo nibakoreka je okubara kujweka bacara beitu na nabana babishiki ifume yo kujango mukazimbi notajwire atejo tandika kugicendeza kwa twena ntubatujuire tubonire turi abakazi bo murembe nangwa na nobo bwo kurebanye tungikireho obuno burga omba budget boutique nibara kutujweka impangarizo mu program eji kabasa kurebeka turahaca hati konkanyo hatujwire kitwakwetanka office wear nebindi konka bine party wear bine beach wear bine casual wear bine a suit bine jacket bine sweater bine mpare za jeans za cargo pants manya za boyfriend manya zihabyo na byoko nkabenye nango begiteho okubasa kutunga eco kujwara eco murembe ahabwo mukazi wo bwirobo nibashangwa aha Mbaguta Street kizimbe kibaro kweta GBK House kandi na wadziro toka chika motkache norebe chapa chavoni chango opposite na
Central Market esimu yabo not mushanje not 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 bagamba nabo noja kwa notunga ibirukiraho okubasa kumanya size yawe riyo kara yawe riyo height yawe riyo you know byona biryaho binenesha ho zabacara ko gure kitetei wataho ruko barwawe utaho ebaga yawe atoshohora boutique emwe or complete ozahi wabanoza ebyo kwijoka za kusiba nozengera no kurondoko noku amaguru gakakudeberera deremwe hiwabisiga hakakwebo kitagaruka yo kashanga wahabire abo ntitakore so mwanya gwa budget boutique ukatunga ibintu byawe okataha turebe aba bright suits bashanga umchombe kwa La Grande high street La Grande Rebecca mwena afo marudi west aho ichombe kwecho kirumu ahafuro waninga shamaro gwa kabiri watahamu noshanga haba bright suits bine suits za burchika omukara zona tokajo tinyowe manyani nyenda carriage bazine zona different sizes tokajo tinyonore mbwene kasara size ninga nkeyongera zona ndibakujweka and for any function nomzagitwa za giveaway wedding introduction in a political parties nkezi abantu nibetaga kureba uri umuntu wojunanzwa byona bright suits ndibakujweka kandi bajyangu be your own label okubashikira taro kuza kujati yaje nkananga nbana ba referringira hari instead so bachire bakujweke suti zo murembe gwamwe Kanyama munywani wanje omurushere webareguma aha program ya Sisimka webare kuramutya mu Jules Vincent munywani witu Henry omurmasha I mean witu muzira webare mnonga okuba oryaha choma kandi tugaraka twebaza echerezi cyentunguka omuri rubare kandi na munywani witu mutawe omuri Kampala kandi munywani witu Jaria homuri rwashameire niwe tukubasa kusigayo n'abandi mwe nabatireho ahabwa program ya Sisimka abanywani witu uyu munsi zaheru we salute you so much thank you for feeling comfortable with us here tugumana mwishwa ngo wanyu niho hakuru east west north south home is the best so mwe baragumana mutwicererezamo konkamwe nitwaha niho twaza kurara twakoma turi kugenderero kwakira of course ntwakira bisinsino comes and concludes na ijaha ahendera program ya Sisimka kurgashahemwe ndubantu tugenderera shayisha tukibantu rugamo atahamu with that part of entertainment byona bigenderere kushemeza kandi kwegesa of course kandi even after Sisimka nkazaba shayisha program zizini mpaka we operate 24/7 non-stop nimba sima abo guma TV West habwa byona nokushagika TV West y'imyaka yone mazire nimwe katwendeze zo barun chart of course kandi tubasima abo kutureba it's been part of us from the start tubendeze birunje kwezi kwa mushanje kubabera uko birunje byonka tugumize muntu koraganda hamwe may God bless you all.